Abatuura ku rwo mu cyaro cya Rwencwera nibo batangara bwa nyuma yo kushanga abantu banabekemwe batahirirwe mugenzi wabo akabatemagura bona bakaferaho. Abitwa harumo Turyahebwa Gradesi ow'emyaka 22 n'uwamanya Anita w'emyaka 18 kandi ubwo abirahirize senior ya kana Ainamani Suzani ow'emyaka 16 na aitsire Honest w'emyaka 9 kandi nyakwita abantu abatuura nawe bamwisire. Umuntu biratine nshonga cyaro konka kimuko murundo umwe akamaraho amagara g'abantu ekayona akatemanyina gwenjumka akatema abana bibabishiki abishya ibintu bashoma b'amazirisinya yakana bira ruvumi yakashatu bira ryo mwana muto rero nawe kandi akatandika kweshereka nyine kabiratarumu aho abatakabizire nabo bakamucura rubanja nabo bakamwiyaho mwene mirambo ikabetana ati nyo nije ndi kuyamba ndamangu nkisheka ni wali kurwana nabeye na uramuntu harimo abantu bona bari korota nze kumbire ncyagamba tujya abe wamara abantu ati ya bone samu yarugero no muhoro ati mande gendo ruga ati kandi ko jango atari munywani wanje ati niyo narakoreke. When you get a traumatic problem, share it with an elder or a close friend to avoid causing such calamities and embarrassments to the community. Abaturano bagira ngo asimwe Samwiri atematemera abana banyina rumi obiratine nshonga yona hacaro ngo kandi ogwa basa kuba agendira hangambo zenyikereza zumwe bwanyuma yo kumara ubwire buringwa arwarizo mu kazuwe ako twahuriramu kebintu yo kweraguza babe natambura bakamugambira ubuntu nkamukanyina rumi namuroga ngwe n'ibintu nk'ebintu bijomerera actually nyona ngo nabona interera abantu nabatera rumuranga ngo edini zitari zabishe nkuru na bishebu batanke kuzigenda hompora na hati ndahurira ntarije kale tinyine bingi byo kugamba mukama angirire mbabaza mpumuzi akukuba umukazi wanje n'umwana wa senior yakana senior siri n'ekintu cyenda kumunonga ubwo bututura ntureba handi turiyo ntubuyeba hana misho na misho umuntu arabagizire kizibu na mugenzi we gezaho umuntu kurora no gambira abantu no gambira umuntu wende uko gambira umuntu na kansoringa. Emitumbi yona yatwarwa hirwaro rya rwamwanje kuceberwa kandi nabwa nyuma yagarurwa mu makagabo kuzikwa. Amakuru agagasha kwa Anthony Twine.